Na 66. sednici opštinskog veća razmatralo se o 16 tačaka dnevnog reda, od kojih je, kako nepisano pravilo nalaže, najviše vremena oduzeo rebalans budžeta koji se usled nepredviđenih troškova redovno i radi. Uvek se postavlja pitanje zbog čega se vrši rebalans budžeta. Postoje opštine koje su već do sad nekoliko puta radili. Nije to da nismo dobro planirali taj budžet, nego javili se razni problemi. Prvo da krenemo od 3 elementarne nepogode u januaru, junu i avgustu. Imali smo tako da je to nas koštalo negde preko 20 miliona. Mi ta sredstva nismo mogli da planiramo u budžetu i zbog toga su nam nastali problemi. Onda imamo još prevoz đaka. Ukinute su neke linije, autoprevoz smatra da nema računa da ide po ovim selima Bjeluša, gore Visoka, da prevozi đake i onda ljudi se organizovali sa sopstvenim prevozom i tu je nastao problem. Tu je preko 6-7 miliona, ove godine su uvećani troškovi u odnosu na neke planirane. Zatim, šta je još? Prevoz radnika, prosvetnih radnika, službenika koji rade u opštini i tako. Znači, to nismo mogli da planiramo. Znači, uveden je neki novi zakon gde ima pravo sad da traže neko nadoknadu i troškove. Do sad je bilo 2-3 kilometra, a sada i 200 metara ako udaljen, znači za jednu otprilike stanicu. Pored navedenih troškova, opština se susrela i sa poskupljenjem struje, zbog čega je pokrenula zamenu javne rasvete LED sijelicama, koje manje troše. Ja mislim da će se to negde završiti za 7-8 dana. To se završava. Privodi se kraju. Već 2/3 je zamenjeno svetiljki. To će biti na teritoriji cijele opštine? To će biti na teritoriji gde je god imala javna rasveta, tu će biti. I tako da ćemo tu, nadam se, uštediti dosta sredstava, bar 50%. Očekujemo i više, ali dobro, neka bude 50%, mi ćemo biti zadovoljni. Koliko će ti troškovi, da kažem, uticati na budžet sljedeće godine? Evo kako, da navedem jedan mesec. Jedan mesec samo rasveta koštala negde 1.380.000. Pogledajte, samo neka je 50%, to je ogromna ušteda. To je bilo u periodu kad je bio dan daleko duži, a sad pogledajte, to će sad biti daleko, će biti veći troškovi. Ali mi smatramo po novoj godini već osjetit ćemo rezultate. Da imamo kolika je stvarna ušteda, to ćemo tačno znati. Nakon ovoga usledili su redovni izveštaji poslovanja i program za narednu godinu javnog komunalnog preduzeća Duboko, javnog preduzeća Rzav, ali i predškolske ustanove. Opština Arilje spremno dočekuje predstojeću zimsku sezonu, pa su tako na određenim deonicama puta koje su u službi održavanja od strane lokalne samouprave dodeljena preduzeća koje će u slučaju padavina čistiti puteve.